Dame i gospodo, pripremite se. Ja sam Milinko Mile Vasiljević, a pred nama je priča o brendu koji ne prati istoriju, već je piše. Slušate snagu, slušate eleganciju, slušate Mercedes-Benz. Postoje automobili, a postoji i Mercedes. Ime koje definiše klasu. Simbol koji ne zahteva objašnjenje. Posjetite nas i osjetite razliku koju samo zvezda može da pruži. Mercedes-Benz. Najbolje ili ništa.